Namakuru akomeye cyane atugiraho yihutirwa aka kanya, namakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Rwanda ndetse n'Ubugande. Ni ibintu byihutirwa cyane, namakuru kandi twavuga neza ko aka kanya ari inkuru mbi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. N'abasirikare barenga 150 b'igisirikare cy'u Burundi FDNB, amakuru atugeraho yemeza neza ko bamaze kwiripotinga muri AFC 23 binyuze mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hariya neza Mikenke. N'amakuru kandi yamaze kugenda ahamwa n'abaturage babonye izi ngabo zamanitse amaboko ndetse zisa naho zemeye nta gahato ko zijoininze Alliance Fleuve Congo cyangwa se 23. Ni nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'imirwano imaze iminsi, ariko kandi abasirikare bo bihaye 23 mu by'ukuri bisa naho babikoze babishaka ndetse barabipanze kandi bisa naho babivuganye, kuko nta gitutu cy'intambara cyari kibariho cyangwa se ngo baye bagoswe bafata umwanzuro wo kwihama 23. Aba bajyanye na bimwe mu bikoresho byabo bari basanzwe bakoresha mu kazi, birimo intwaro ziganjemo intoya, ibikoresho birimo bote, amakote ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare n'amabogisi yuzuye amasasu. N'amakuru ababaje cyane ku ngabo z'u Burundi, ndakubwira icyabiteye ndetse gusobanurira byinshi cyane uko 23 yabakiriye, ese niki kibyihishe inyuma muri rusange. Nanone ndakubwira neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gutegura igitero gikomeye cyane. Ni igitero kibasiye ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo no kuvuga za Rubaya nyine nk'uko byagaragaye, ariko bisa nkaho 23 yari iryamiye amajanja yabashije guhagarika umuvuduko w'izi ngabo. Nanone kandi haragaragara ikimeze nk'urwokotsi neza hafi n'ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi ziherereye hariya neza hafi n'umujyi wa Uvira. Ndakubwira ibibaye ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Nanone ndakubwira neza ko twinjirira kuri inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice, ibyaje gutuma bamwe mu basirikare b'u Burundi, iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gicikamo ibice bibiri, kugeza ubwo bamwe bafashe umwanzuro wo kwiripotinga ndetse bihama 23. bavuga ko bashaka guhangana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ariko banyuze muri 23. Ubu tuvugana abasirikare barenga 150 b'igisirikare cy'u Burundi nyine, ndetse bisa nkaho ari abasirikare bamaze iminsi barapanze uyu mugambi wo kuza gutoroka cyangwa se bakava muri iki gisirikare cy'u Burundi burundu bakiripotinga muri 23, nyuma yuko kandi aba bamaze kwivugira ko bagiye batumwa kenshi kwica abaturage batuye mu Minembwe, babitumwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi ngo nibyo byagiye bibaca intege kwica abaturage, ndetse bisa nkaho atari byo batojwe mu masomo ya gisirikare bahawe. Abaturage batari abanzi babo badafite intwaro bavuga neza ko kubica ari bimwe mu byagiye bibagora ndetse bikababangamira, nubwo babikoraga bimeze nkaho ari igitutu ndetse n'igitsure bashyizweho. Amakuru kandi avuga neza ko abasirikare bakimara kuva mu gisoda cy'u Burundi bajoininze 23 biripotinze nta gato, dore ko banabikoze atari bya bindi byo kuvuga ngo bagoswe ku rugamba bafata umwanzuro wo kumanika amaboko, bo ubwabo baje gutoroka bagenzi babo. Bivugwa neza ko ibi bisa nkaho bari babimaranye iminsi, ndetse bari bamaze kumenyesha 23 ko yaza kubakira ko bafashe umwanzuro, kandi bajyanye nemwe mu bikoresho bya gisirikare bikoreshwa ku rugamba. Ibintu benshi bavuga neza ko ari nacyo cyerekana neza ko bari babipanze. Ubu tuvugana hakurya i Bujumbura umwuka wahise uba mubi cyane, ndetse bihita bitangira guteza akaduruvayo muri leta majoro, ndetse bisa nkaho igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda naho kigaragaza kwidetasha kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva. Basa naho bamwe batari kumwe nawe, ari kubaza ndetse akabazwa impamvu
mpamvu ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bageze aho bari kunanirizwa mu ntambara idafitiye inyungu igihugu cyabo, bagafata umwanzuro wo kuza kwiripotinga mu nyeshyamba, ibintu bisa naho ari igisebo kigayitse cyane. Ubu tuvugana abasirikare baguye ku rugamba bose icyo tugiye kugarukaho, abo mu 23 ifite yafashe nk'imbohe z'intambara ku rugamba, nabo ni benshi sibo tugiye kugarukaho, ariko turi kuvuga kuri abasirikare bitanze mu by'ukuri mu buryo busa naho bari barambiwe kubarizwa muri iki gisirikare cyabo cy'u Burundi. FDN bavuga neza ko bakivuyemo bitewe n'ibikorwa bagiye boherezwamo, operasiyo zo kwica abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane, bakaza kubona neza ko atari we mujyo bahisemo, bafata umwanzuro wo kuba bajoiningamo 23 bati nibura yo irwanira uburenganzira bw'abaturage muri ibi bice. Ubu tuvugana rero abaturage benshi cyane baravugwaho kuba bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Ubwo ndavuga abaturage bo ku butaka bw'u Burundi bitewe nuko abari batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo ku munsi w'ejo, bamwe bahise bafungwa diregite. Ubu bwoba nibwo buri gutuma batongera guhaguruka ngo bagire icyo bavuga, ariko bisa naho interine mu gisirikare ho ibintu ntabwo bimeze neza na gato. Abasirikare 150 biripotinze 23 kabakirira mu bice bya Mikenke, bisa nkaho ari benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi, kubatakaza ndetse n'abagiye bapfa ari benshi. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira muri esheki izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho ikomeje kugenda yirwanaho ndetse nayiri mu ngamba ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko Mikenke yamaze kuba tombe ndetse n'ibindi bice bisa nkaho izi ngabo kuko zifite motivation. AFC 23 nayo ikomeje kugenda ifatikanya nabo bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa twavuga neza ko ari ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Kurinda ibi bice bisa naho biri kuborohera muri iyi minsi bitewe nuko ibitero bya za kajugujugu n'amadrone nyuma yo kuma 23 igabye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Tropo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ahangaha byahise binetraliza ibitero byose byapangirwaga by'amadrones. Ubu tuvugana bisa naho bari kurasana ku butaka, aho bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zidafite ibijyanye no gukoresha itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ry'ikirere, bisa nkaho ku rugamba bahindutse ubusa. Iyo nta kajugujugu cyangwa drone, bigaragara neza ko batsindwa cyane mu bijyanye no kuba barwanira ku butaka. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafite akazi gakomeye cyane kuri ubu ngubu. Noneho perezida w'igihugu cyabo yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuba yamaze no kurira rutema ikirere, nubwo bamwe bavuga neza ko uyu mupangu hari ndetse mu masaha makeya uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kurira imwe mu ndege ze akaza kwerekera mu gihugu cy'Ububirigi. Namakuru avuga neza ko Tshisekedi bitewe nuko mu Bubirigi yahabaye ndetse aho yakoraga akazi k'ubutaximeni, aho yatwaraga baga ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini, ndetse aza kuza guterekwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uko byagenze murabizi. Uyu rero iyo habaye ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko mu Bubirigi ariho hantu honyine ashobora guhungira. Ububirigi bwagiye bushyigikira Kongo ndetse bagakorana projet zitandukanye, ariko inyinshi zabaga ari mu nyungu z'Ububirigi. Kuri ubu rero igitumye Tshisekedi agerageza guhunga ndakikubwira muri ubu buryo. Namakuru agaragaza neza ko 23 yamaze kugenda ikorana bya hafi na bamwe mu basenior officers, abasirikare nyine bakomeye b'amapeti yo hejuru mu manyenyeri mu gisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bakaba bakomeje kugenda batega imitego y'imishibuka Tshisekedi aho anyuze hose. Ntago byari bisanzwe ko 23 cyangwa abandi bantu bataramenyekana bashobora kwifata bakarasa ibibombe n'ibikompura biremereye cyane hariya mu nkengero z'umujyi i Kinshasa. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nkaho ari uburyo Tshisekedi yakomeje kugenda agaragarizwa ko atishimiye ndetse ashobora no kugambanirwa igihe icyo ari cyo cyose. Hagakomeza kugenda hagaragara ibiturika mu nkengero z'uyu mujyi wa Kinshasa, ndetse aho n'umuhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu wigeze gutegwamo igiturika, ariko ku bw'amahirwe giturika Tshisekedi yatarahagera nk'uko byari byapanzwe. Ibi byose
byose byamaze kumutera ubwoba, ariko ngo amakuru aturuka mu butasi bw'igihugu cya Kongo aramubwira neza ko ari abashaka kumuhitana muri iyi minsi mikeya, byakubitira neza ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumukaraba ugendeye ku byo yamaze gutangaza, ukemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo mu by'ukuri ashobora kutaza koroherwa muri rusange. N'amakuru avuga neza ko rero Tshisekedi ubu tuvugana inkuru nyinshi zishobora kuza kuvugwa yamaze kugera mu gihugu cy'Ububirigi, ariko akaza kugerayo nk'uko yabigize ibanga adashatse gutangaza byinshi cyane, kuko nta butumwa bw'amahoro cyangwa se ibindi bifitiye inyungu igihugu cya Kongo agiyemo, niwe n'ubuzima bwe ushobora kuba atoroka ndetse akaba ariho abarizwa. Ubu tuvuga n'umugore we ari kubarizwa mu gihugu cy'Ububirigi, yagiye ku munsi w'ejo nk'uko bitangazwa. Rero niho benshi bemereza neza ko Tshisekedi nawe afite umugambi ndetse yamaze kuwunoza wo kwerekeza mu gihugu cy'Ububirigi, aho benshi bamushinja kuba atiteye ku bangongomani bageraho bikomeye maze bakamubura, maze agakomeza kugenda agaragara avuga amagambo benshi bavuga neza ko ibyo avuga atabishyira no mu bikorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Nanone kandi hakomeje kugaragazwa amakuru menshi cyane avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi hari abaturage bamwe na bamwe batamwiyumvamo ku bijyanye n'uko yakongera kubayobora, kandi bakaba bagaragaza neza ko ari bo mubare nyamunini, mubare nyamwinshi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje nawe kugenda arikoroza. Biravugwa neza ko uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi byo gukura abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko akavunira ibiti mu matwi. Uyu mugabo rero biravugwa neza ko nawe batangiye kumutega imitego y'imishibuka mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu, ariko perezida bitewe no kutumvikana na bamwe mu bafite inshingano zitandukanye by'umwihariko bo mu nzego za gisirikare ku myanzuro imwe n'imwe yiganjemo iy'umubare w'abasirikare ujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bisa nkaho Tshisekedi yamaze kuba yashyira mu kaga gakomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi inshuti y'amagara ku bijyanye n'uko abaturage batamwiyumvamo, bakomeje kugaragaza neza ko batanamwifuza. Ibyo benshi bavuga neza ko afite akazi gakomeye cyane ko kubakumvika kugira ngo bongere kumugirira icyizere babe bamutora mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana inkuru ziri gusohoka zituruka ku butaka bw'u Burundi atari nziza neza, kuko bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, imyanzuro imwe n'imwe ari gufata ari kuyikoreshwa n'igitutu kimuriho. Itegeko rikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akaba yamaze kugenda agirwaho ingaruka kugeza kuri ubu ngubu, kuko yategetswe ko abasirikare be bitarenze amasaha 72 uyu mugabo aza kuba yamaze gukura abasirikare be bose kuri ubu butaka. Amasaha 72 benshi bari kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasabwe ko nta musirikare we uzaba uri kuri ubutaka. Ubwo amasaha 72 nawe urumva ari iminsi ingahe, ndetse bisa nkaho ari ibintu bitari buze kumworohera bitewe nuko igisirikare cye kuba cyafata iminsi igera kuri 3 gusa hafi ne baba bavuye kuri ubutaka mu bice baherereyemo, bisa nkaho biri buze kubagora. Ariko kandi benshi baravuga neza ko icyari icyemezo cyari gikwiye, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye igaragaza kenshi cyane ko idashyigikiye ibitero by'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko Tshisekedi nawe yagiye agirwaho ingaruka zikomeye cyane, bisa nkaho utahiwe ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu asa naho akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Uyu mugabo ukomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye by'u Burundi, asa naho ari kwerekana neza ko ari umwe mu baperezida u Burundi bukeneye bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha yatangiye gutegurwa. Hashyizweho igitutu rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana abasoda b'u Burundi bagomba guhita bava kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bakahava igitaraganya. N'amakuru adashimishije cyane ku gisoda cy'u Burundi FDNB, ariko kandi akaba amakuru meza cyane ku mutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo. Akaba ariko amakuru meza cyane koko ku gisirikare cya MRDP
urugamba twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge zishobora kuba zigiye kuba zakisanzura. Ibi bitero byahanganaga byerekeza mu bice basanzwe bakontorora kugira ngo bihitane abaturage, yaba ibyanyuraga ku butaka by'umwihariko bishobora kuba bigiye kugabanya umurindi maze bagahangana na wazalendo zidashobora kubakanga nk'uko bagiye babigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitabwa mu nama nabo cyari kizeye, kuko kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi cyane zari zarashyizwe mu gushaka ibihugu by'ibiterankunga bisa nkaho zapfuye ubusa. Abarundi nibo bakomeje kwizirika muri iyi ntambara ndetse bayigiriye iyabo, ku buryo benshi bavuga ko umubare w'abarundi waguye kuri ubu butaka ari munini cyane, ku buryo benshi batekereza ko ari umubare usa naho uruta abagiye basubira kuri ubu butaka ndetse cyangwa basigaye. Ibi kandi byagiye binateza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amakuru rero kuri ubu aragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kigiye gutaha abari basigaye nyine, ubwo abahaguye bagize amahirwe atari menshi cyane, kuko ubu tuvugana n'ubundi bisa nkaho hatabayeho kuza kuba baresista cyangwa se babashe kuba bahasigara mu buryo busa naho noneho butaziguye. Abarundi bo bagomba kuva muri iyi mirwano ndetse bakahava nta kindi kintu babashije gusobanuza ndetse no kubaza. Amasaha 72 ntabwo ari igihe kinini cyane, kuko bivugwa neza ko na zimwe mu ntwaro bazanye uretse ko inyinshi zagurwaga na Kisekedi mu gihugu cy'Ububirigi zikaza kunyuzwa ku butaka bw'u Burundi, inyinshi baranazisiga kuko si izabo n'iz'igisirikare cya leta ya Kongo, ahubwo hakibazwa abari buze kuzikoresha mu gihe bamwe mu basirikare ba Kongo bagiye bafatwa nk'aho batari sereye cyane muri ibi bikorwa bya gisirikare. Ubu tuvugana rero bisa nkaho 23 igiye koroherwa na bimwe mu bice ndetse n'igisirikare cya Twirwaneho nabo bakomeza kugenda bagerageza kwirwanaho nyine, ariko kandi ibi biraza gukurikirwa n'ibihano bikomeye cyane. Bivugwa neza ko bishobora kuza gufatirwa leta y'u Burundi yaje kwambuka imipaka ikaza kuba yakica aba baturage bo ku butaka bwa Kongo. Inama zateranye ikitwa balkanization, ni ukuvuga ko ari uburyo bwo gucamo igihugu runaka ibice bibiri, bisa nkaho cyamaze kwemezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, nibyo wabyumvishe neza. Ngiye kukubwira impamvu zigera kuri enye zumvikana zigaragaza neza ko mama 23 yamaze guta muri nteba perezida y'igihugu cya Kongo, imutsinda ku butaka ndetse no muri politiki, yaba ku mirongo y'imbere ku rugamba mu isasu asa naho yamaze kugarikwa ku buryo budasubirwaho. None ibisa naho ari politiki na diplomasi, mama 23 yacangacanze ikarita Kisekedi aza kwisanga yasigaranye za karita bita ibigarasha zimwe zitabara neza aba akubiswe icy'umutwe. Ni ukuvuga ko mama 23 yamaze kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuza kuba yakora iyi leta ya Kivu. Nkibutsa neza ko leta ya Kivu mu gihe yabimaze kwemezwa, ubwo yaba ari Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, mama 23 ishaka kwita Kivu Republique, ni igihugu cyaba kiruta u Rwanda nibura inshuro zigera kuri 3. Birumvikana cyaba kiruta n'u Burundi zo nshuro zigera kuri 3 n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Bigaragara neza ko iyi Kivu Republique yabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, u Burundi na Congo DRC isanzwe, dore ko yo izakomeza kwitwa DRC Democratic Republic of Congo nkuko bigaragara mu gihe yabimaze kwiyomora kuri iki gihugu cya Congo. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko izi ara aferi zigeze kure. Ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko mama 23 yamaze kugenda yemeza bimwe mu byo yasabwe kwemeza, ndetse yamaze gushyiraho uburyo bw'imiyoborere structures ndetse muri leadership zigaragaza neza ko bisa naho ari imiyoborere neza nk'iyibihugu bisanzwe. Ubu tuvugana guhera ku buyobozi bw'ibanze kugeza kuri guverineri hejuru, ndetse bisa nkaho ari ibintu byamaze gupangwa neza ntaho bitaniye n'ibihugu bitandukanye nk'uko amakuru bigaragaza. Inzego za gisirikare zirakurikirana nk'ibisanzwe, ndetse igitungura benshi ni ukuntu hagaragaye bwa mbere ku isi umutwe witwaje intwaro uharanira uburenganzira bwawo wamaze no gushinga igipolisi. Aha benshi barakomfirima
bakemeza neza ko hari ikarita za politiki ndetse zicangwa mu gihe benshi cyane baba batari kumenya ikiri kujya mbere. Bisa nkaho M23 yamaze kwitegura ubu tuvugana bimwe mu bikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye byamaze kugenda bigaragazwa, imihanda ndetse amavuriro bisa naho ari ibikorwa by'amashanyarazi. Ibi byose byamaze kugenda bigaragazwa ndetse bikaba bigenda bikorwa na M23. Bivugwa neza ko ubushobozi bwinshi cyane buturuka mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro nka Rubaya ari byo byifashishwa gukomeza kugenda bubaka iyi Kivu Republic. Ibi rero birakomeza guteza Tshisekedi gisa naho ari ifuhe rikomeye cyane ndetse akaza kugira umushiha nk'uko bimwe bakomeje kugenda babivuga, kuko abaturage batuye i Kinshasa ndetse n'ibindi bice bakomeza kugaragaza neza ko M23 igihe cyonyine imaze muri ibi bice isa naho yamaze guhigika Tshisekedi ndetse ntaho bagihuriye mu bijyanye n'amanota ndetse n'imiyoborere. Rero biraza kugaragaza byinshi cyane bifite impamvu zerekana neza ko uyu perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we yamaze gusa n'usigara inyuma mu bijyanye no gutegura ndetse no agaragariza abaturage icyo ashoboye. Ibi rero bikagaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ari kimwe mu byagiye bigaragaza intege nkeya, aho abaturage bagiye bagaragaza neza ko batishimiye na gatoya ibikorwa by'izi ngabo mu bice bigiye bitandukanye, ndetse abaturage bakagaragaza neza ko bishimiye kuba bari mu bice M23 iyobora, kugeza ubwo n'abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'abashinzwe amahoro ku isi bongeye kwibutsa Tshisekedi ko bisa nkaho ingabo zarizo zikomeje kugenda zikora ibyaha by'intambara mu bice zikontorora. Ibi byose byagiye bitakaza amanota kuri Tshisekedi ndetse biza kurangira Tshisekedi abaye umunyabyaha ruharwa. Ubu tuvugana rero General Nziramakenge Emmanuel ndetse bivugwa neza ko akomeje gukorana bya hafi ndetse na Joseph Kabila wahoze uyobora iki gihugu, dore ko ejo bundi mu minsi 3 ishize gusa habajijwe uwitwa Corneille Nangaa icyo yavuga ku mikoranire ye ndetse na perezida uyu wahoze ayobora igihugu cya Kongo Joseph Kabila Kabange. Yavuze neza ko mu gihe Joseph Kabila yaba yeruye akavuga ko yifuza gukorana nabo, nubwo benshi bavuga neza ko bakorana, ngo ashobora guhita afata umwanzuro wo kumuha ubutware ndetse n'ububasha yari afite muri M23 ngo nk'umuntu ufite experience mu bayoboye iki gihugu imyaka myinshi cyane, akaza kuvaho mu myaka mike cyane ishize muri 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko imipangire ndetse n'imitegurire ya M23 ifite icyizere gikomeye cyane nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ibintu rero birakomeye cyane, bisa naho ikitwa balkanization Kivu Republic ibimenyetso byagaragaje neza ko ishoboka, maze hakaza gushyirwaho ikitwa imipaka no kuyubahiriza, maze hazagira urenga imipaka agerageza gutera ibice bisa naho byamaze gutandukanywa, akaba ari uzafatwa nk'ugerageza guhungabanya ubusugire ndetse n'umutekano w'igihugu nk'uko amakuru agenda bitangaza. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko Tshisekedi azisanga yarasigaye ku ruhu inka yarariwe kera nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda bigaragara, ariko kandi benshi bakavuga neza ko Tshisekedi we yakomeje kugenda arata ubutunzi kandi ubwinshi nanone buri mu bice adafite, ingabo ze zidakontorora, aho benshi bagiye basa naho batamwitaho, kugeza ubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abafaransa bagaragaje neza ko bagerageje gukorana na Tshisekedi, ariko basanga ibyo yagiye bamurikira ibyinshi biri kubarizwa ahitwa Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ahasanzwe hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amakampani y'Abashinwa akorana na M23 nk'uko byahoze. Ubu tuvugana rero bisa nkaho imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye, ariko hanakomeza kugenda hashyirwaho ingamba. Benshi baravuga neza ko imirwano M23 impamvu yapanuye irimo irerekeza mu bindi bice ari mu rwego rwo gushyira kuri izi ngabo za leta ya Kongo kugira ngo zibe zibarizwa kure y'ikitwa Kivu Republic, maze mu gihe haza gusohoka itangazo igihe icyo aricyo cyose ritunguranye, maze M23 ikaronshinga ibirango byayo ndetse byemeza neza ko yamaze kugira leta
leta yigenga. Ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya leta ya Kongo, ndakubwira ko uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo yongeye gukora amakosa akomeye cyane yaje gutuma Emmanuel Macron utetse igihugu cy'Ubufaransa atangira kugaragaza neza ko uyu mugabo ari umunyamanyanga akomeye cyane ku buryo bishobora no kuza gushyiramo mu mabanga ya Tshisekedi hanze. Bivugwa neza ko yarabikiwe n'iki gihugu. Ubusanzwe Ubufaransa n'igihugu cya Kongo ni inshuti magara kugeza ubwo hari abasirikare b'Ubufaransa bafite ikimeze nkaho ari ibirindiro ariko bitari binini cyane hariya neza hafi na Kinshasa, ndetse benshi bakagaragaza neza ko Tshisekedi yakomeje gufata igihugu cya Kongo akakigira icy'abazungu. Ibi rero bisa naho byatangiye kumugaruka kuko bisa nkaho ibyo yemereye Ubufaransa atari kubikora, ndetse ahubwo bisa nkaho ashaka kubikorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni diru zikomeye cyane yari yaratangiye gusinyana n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse mu mikorere n'imicurizwe y'amabuye y'agaciro aturuka ku butaka bwa Kongo. Ibi rero nibyo biza noneho kuza kugaragaza isura ya nyayo ya Tshisekedi. Abafaransa nta mikino bagira, batangiye kugenda bamushyira hanze ndetse bagaragaza ibidafite aho bihuriye n'ubu bucuruzi. Ubu tuvugana Tshisekedi yemereye Ubufaransa amabuye y'agaciro ndetse ko bazakorana mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubucukuzi, ndetse bisa nkaho hari n'ibyo bamuhaye mu bisa naho ari ukumushimira, ndetse dore ko bari bamubwiye ko bazamufasha n'ibijyanye n'igisirikare, ariko ibi nabyo bikaza kugenda bikorwa mu gihe amasezerano azaba yatangiye kubahirizwa. Ubufaransa bufite ijambo rikomeye cyane ku birombe byo ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero bisa naho ibyo yari yemerera Ubufaransa yagiye abihindura mu ibanga rikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kongera gusubukura diru zifitanye n'iki gihugu cya leta ya Kongo. Leta ya Kinshasa rero yongera kwisanga iri mu mayira abiri, ndetse ubu Tshisekedi ari kwibaza niba aza kwemera ibyo yamaze kuvugana na Donald J. Trump cyangwa se niba aza kuba ahindukira akemera ibyo yavuganye n'Ubufaransa. Mu by'ukuri benshi baremeza neza ko Tshisekedi ari mu mayira abiri, yabuze yacira n'ayamira. Gusa Ubufaransa bwo bwamucanyeho umuriro, igitutu gikomeye cyane. Bisa naho hari ibyo bamuhaye ariko kandi kugeza kuri ubu adafite ngo abisubize, igituma akomeza kugenda agerageza kumvisha Abanyamerika ko hari byinshi cyane yamaze kumvikana n'Ubufaransa. Ibi rero kubibwira Donald J. Trump busa n'ukoze ibara rikomeye cyane, kuko aba yumva ko ari we ugomba gukorana ndetse agakontorora buri kimwe cyose. Ngira ngo yagiye avuga neza ko intambara ya Kongo ngo azayirangiza, hari n'ubwo yumvikanye bavuga ko iyi ntambara isa naho yarangiye, ariko benshi bagira ku kibuga cy'imirwano bakavuga neza ko nta na kimwe cyahindutse kuri uru rugamba, ahubwo rwagiye rwakomera. Rero bisa nkaho Tshisekedi kuza kongera kwerekana neza ko ashobora kuza kuba yasuzugura ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika imusaba, bishobora kuza kumushyira ahabi cyane kurusha uko yaza gufata riske akaza guhinduka Emmanuel Macron. Gusa abasirikare b'Abafaransa bivugwa neza ko ni bamwe mu bafite amabanga akomeye cyane ya Tshisekedi kuri ubu ngubu, uri no kugerageza guhindura itegeko nshinga ngo haze kuba ikitwa referendum kugira ngo itegeko nshinga ryongere kumwemerera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi byose bikavugwa neza ko n'igihe cyose yagiye ajya ku butegetsi Abafaransa bamuri inyuma, ndetse ubu bafite ubushobozi bwo kumukubita hasi ndetse mu buryo bwihuse cyane. Ariko nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nk'igihugu cyagiye kigaragara neza ko gifite akaboko gakomeye cyane muri iyi ntambara, ndetse cyagiye cyakira ibiganiro by'amahoro, nacyo gifite ikintu kinini cyane cyahindura kuri Tshisekedi. Ari niyo mpamvu bivuga neza ko yatandaraje, yabuze ayacira n'ayamira, ari nako bikomeza kugenda bigorana ku mirongo y'imbere ku rugamba. 23 yo ikomeje kwa divansinga, ntiyitaye ku gitutu Tshisekedi yamaze kugenda yishyiraho. Intare za Sarambwe zirimo zirakoresha drone mu bwoko bwa CH4, irimo iragenda ikukumba neza ikubita itababarira. Abarundi bongeye gusubira mu ndake, inyinshi ziri kugabwaho ibitero zikabatengukiraho ndetse bamwe bagapfiramo. Bisa nkaho uru rugamba rwatangiye mu buryo bushya ndetse rwa tekinoloji, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo indege zabo zose bisa nkaho zitakiri gukoreshwa, izahanuwe izangiritse. 23 ubundi yo isa naho iyoboye ku butaka no mu kirere bitari bisanzwe muri uru rugamba.
perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, Elias Facibeto ndetse na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Aba bagabo bombi abakuru b'ibihugu bamaze kugenda basa naho batangiye guseba, gukoresha iyi mvugo sinzi niba ari ibyanyabyo, ariko guseba ni ibintu bisanzwe. Ubu tuvugana aba bagabo yaba nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ubu batangiye kugenda basa naho batsindwa mu buryo bwa diplomasi na politiki. Bamwe batangiye kuvuga neza ko nubwo muri politiki ngo ukuri kutabamo, ariko 23 yagumye gukuri none kumaze kugenda gutsinda. Benshi bagiye bavuga neza ko Tshisekedi yagiye ashukwa na leta y'u Burundi. Byanemejwe mu minsi ishize aho minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yatangaje amagambo akomeye cyane uyu Bemba, aho yavuze ko abasirikare b'u Burundi ntacyo bafashije Kongo uretse kuyigambanira ikaza kwamburwa uduce. Ariko benshi siko babibona, ko bavuga neza ko iyo abarundi bataza kuba ku butaka bwa Kongo biba byaragenze ukundi. Ariko kandi u Burundi by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinjwa kuba ari we wagiye ushuka perezida w'igihugu cya Kongo muri imwe mu myanzuro ikomeye cyane harimo n'imaze gukora kuri Tshisekedi kuri ubu ngubu. Uyu General Neva yigaramiye mu Gitega hariya aho abarizwa. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kumva inkuru ikomeye cyane iri guturuka mu butasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hagiye gushingwa leta. Ni leta yigenga igomba gukorera mu bice 23 yigaruriye, no kuvuga ko ari Kivu Republic nk'uko mwabivuga, ariko noneho irindi zina ryaje benshi baravuga neza ko ryo rishobora no gukoreshwa dore ko bari kuriha amahirwe Volcano Republic, bihwanye nuko uyu mutwe wa FCM23 waturutse mu birunga aho bari barirukanwe ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero iri zina naryo ryatangiye kunugwanugwa mu mazina ashobora gukoreshwa ndetse akaza kwifashishwa muri ibi ngibi bisa naho ari ugukora leta yigenga nshya. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya makuru kikimara kuyamenya yahise amenyeshwa bamwe mu nzego nkuru z'igisirikare ndetse n'inzego nkuru z'igihugu, maze Tshisekedi akimara kumva inkuru ahita yongera guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi, nubwo amushinja ko yamugiriye inama zisa naho zitigeze zimufasha, kuko kuva intambara yatangira perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe wagaragaye nk'umujyanama mukuru wa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko imyanzuro yose yamugiriye mu inama harimo iyo kugenda yanga ibiganiro by'amahoro na 23 kugeza ku masezerano ya Washington, byose na n'ubu byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa by'umwihariko no ku gisirikare, bitewe nuko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yagiye ababwira ibitandukanye n'ibiri kuba bikaza gufatwa nkaho ari ubweskuru. Ariko benshi bakemeza neza ko nawe atari yanze ingabo ze ziri kuhatikirira, ahubwo ariko yabonaga bigomba kugenda. Ubu tuvugana Volcano Republic, mbibutsa ko 23 yaturutse muri paruke ya za Virunga hariya mu birunga, aho bamwe bavuga neza ko aba basirikare b'uyu mutwe wa 23 ari naho bakuriyemwe mu myitozo myinshi cyane mbere yuko batangira ibi bikorwa, kuko byagaragaye neza ko bari bamaze gutereranwa ndetse birukanwe ku butaka bwabo, ndetse Tshisekedi akaba yaravugaga neza ko atari abakongomani. Ubu rero byamaze kugenda byemezwa, Tshisekedi ashobora kuza gutakaza igice kinini ndetse cyiganjemo ikibarizwamo imwe mu mitungo yo munsi y'ubutaka y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu haracyagaragara ibisa naho ari ibitendo bikomeye cyane biri kugenda binyuranyuranamo, ariko kandi ibitendo biri kuba mu mirwano ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ari uburyo 23 iri gukoresha kugira ngo uduce tukirimo izi ngabo z'abarundi ndetse na FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ibanze ikubure isakumbe maze ibamare mu nzira, mu gihe iturufu iri kurya kuri ubu ngubu ari ugukoresha ubwenge ndetse politiki yo ikomeje kugenda ihengamira ku ruhande rwa Tshisekedi. Bisa naho byamuremereye cyane. Tshisekedi ntari kumenya aho ikarita ziri gucangirwa ndetse naho ari kugenda amenyeshwa ibisa naho ari biri kumugiraho ingaruka, kuko kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora no kuza gufata
gufatirwa ibihano mu buryo bishobora kunyuzwa mu bihano bifatirwa perezida w'iki gihugu bitewe no kwangiza amasezerano ya Washington, ndetse akaza kwihinduka Donald J Trump ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda bari kumwe ubwo basinyaga aya masezerano. AFCM 23 yategetswe kugira ibyo yubahiriza, ariko bisa nkaho yabikoze ku kigero cya 90% kuko yarekuye bimwe mu bice, dore ko yanahereye ku mujyi wa Uvira irekura ibindi bice biwukikije, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeza kwinangira umutima ku itegeko rya perezida w'iki gihugu. Bisa nkaho rero hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari uko Tshisekedi ari gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ari kumenyeshwa, ndetse akaza kubona ko politiki yamaze kumuhengamiraho, ndetse diplomasi yakomeje kugenda isa naho iri kumugonga. Uyu mugabo kandi benshi baravuga neza ko yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo busanzwe bwa diplomasi, ariko nanone ku rugamba naho ngo yamaze kugarikwa, aho benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umugira inama, benshi bavuga neza ko atari za nyazo. Kivu Republique, ubwo ni ukuvuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko nanone M23 ngo ikwiye kwagura. Nibyo mbabona abantu benshi bifuza bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho bari kuvuga ngo icyitwa ngo Triple K ni ukuvuga ngo ni Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri, Kisangani ndetse niba bari kuvuga Kindu, ino ntara ya Kindu ntabwo mbizi neza, ariko bari gukoresha icyitwa ngo ni Triple K, ngo M23 ngo naho yakabaye ihafata. Triple K ni ukuvuga ngo ni ka ebyiri eshatu nyine zikurikirana, ubwo ni Kisangani na Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri nyine nkuko nabikubwiye, noneho na Kindu, ubwo ni ukuvuga ngo aha rero M23 ngo nayo ikwiye ngo kuhajya, ariko bisa nkaho M23 izagoma muri ibi bice. Ni ibice binini nabyo bingana naho biruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, ni ibice binini cyane. Nawe uribaza igice gikora ku bihugu bigera kuri 3 kandi ari igice cy'igihugu kimwe, cyangwa se gikaswe ku gihugu ibihugu 3 ahubwo 4, ni ukuvuga ngo M23 izaba ihana imbibi mu gihe, ariko ibi byaba byamaze kwemezwa kuko ntabwo biremezwa 100%, ariko process benshi bavuga neza ko igeze kuri 80%. ni ukuvuga ngo yaba ifite igihugu cy'u Rwanda bahana imbibi, igihugu cy'u Burundi bahana imbibi, igihugu cya Kongo isanzwe ino DRC nyine bagiye kwiyomoraho bahana imbibi, igihugu cya Uganda bahana imbibi. Urumva ko M23 nibura yaba ifite ibihugu birenga 4 bahana imbibi, kandi bigaragara neza ko ari ubutaka bunini cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza neza ko M23 ikomeje kugenda ishinga imbago kuko benshi bakomeje kugenda babivuga. Nubwo bimeze gutyo, ariko intambara yo ntabwo yigeze irangira mu by'ukuri. Ibitero bikomeye cyane biracyagaragara muri Kivu y'Amajyepfo, no hari kugaragara intambara ikomeye cyane. Ibi kandi byose biraterwa n'ingabo z'u Burundi, kuko nakubwiye neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa basa naho batifuza ko M23 yasubira mu mujyi wa Uvira. Iyi leta ya Gitega, ndavuga mu Burundi, bo bakomeje kugenda bashyiraho amadefense akomeye cyane, ibirindiro bitandukanye, nkuko bari kugenda bagaragaza neza ko M23 idakwiye gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Benshi bakavuga neza ko ari ikibazo kigiye M23 yirinze ibihano, yirinze amahanga akomeza kugenda yifatira imyanzuro, ndetse uyu mujyi iba yarawusubiyemo ndetse nta n'ikigoranye, ahubwo M23 ikomeje kugenda ugerageza kuguma hafi y'umujyi ihumekera mu bitugu izi ngabo ziwurimo, kugira ngo anytime ndetse aho haza kuba hakomorwa akantu gatoya ikomorerwa ize guhita itangira kurekura isheringa, dore ko izi ngabo zo ziba ziryamiye amajanja zisa n'iziteguye guhunga. Ibi rero birakomeza gutuma aha muri Kivu y'Amajyepfo humvikana n'ukuri amasasu menshi cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira werekeza Puezero, imihanda yerekeza Minembwe. Hari amasasu menshi cyane akomeje kugenda havugira, ndetse haravugwa byinshi cyane mu bigezweho byerekana neza ko igisirikare cya M23 burya ngo cyongeye gufata abasirikare b'abarundi muri Plaine de Ruzizi, muri iki kibaya rwose. Ngo abasirikare b'abarundi sinzi impamvu bakomeje kugenda bahafatirwa ari benshi cyane. Nta minsi 3 ishira M23 yagabweho ibitero maze abarundi bakaza gufatirwa muri ibi bice. Harabagoye cyane rero M23 ikomeza kugenda ibereka neza ko isa naho iri ku kibuga cyayo, nkuko bigaragara
hagaragara intwaro nyinshi cyane, benshi bavuga neza ko ziri kugaragara zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nanone ku butaka bwa Kongo, ariko unyuze ku ruhande rw'ikivu ziva Igoma, aho bivugwa neza ko ariho hari ububiko buremereye cyane bwa mbere, ubundi bubiko bukaza kuba buba hariya za Bukavu. Aha rero niho hari kwimurirwa zimwe mu ntwaro ngo zizakenerwa mu gihe urugamba rwaba rwongeye gukara. Benshi baravuga neza ko M23 isa naho yiteguye cyane, ariko nubwo bimeze gutyo nyine bamwe baba barira abandi baseka abaturage bari mu minembwe, uretse ko M23 ikomeje kugenda ibatabara ibashingira igiti. Mu by'ukuri ntabwo byari biboroheye na gatoya, bakomeje kugenda bacanwaho umuriro n'ibibombe biremereye cyane by'iki gihugu cya Kongo nk'uko bigaragara, ariko benshi bakavuga neza ko nanone bizarangira neza minembwe izabona amahoro, ndetse nk'uko byamaze kugenda bitangira kujya mu buryo. Hakurya rero ikicasaho bakomeje gukora inama z'itaraganya za hato na hato, bivugwa neza ko Tshisekedi noneho ngo yahamagaye abajyanama abe barenga 6 bari kwicara, nyamara inama ngo ikarangira nta mwanzuro ufashwe bitewe n'uko ibibazo bisa naho byabarenze. Amahanga asa n'ayamaze kubatererana, idiru zitarimo izahabu ndetse n'inyungu zindi z'umurengera, bisa nkaho aba bazungu batabashaka kwikoza Tshisekedi, nyamara bagakomeza kugenda yohereza akayikwamba kugenda kuvuga ndetse no gusebya M23 kugira ngo bakomeje kugenda bamugirira impuhwe, ati baranteye, ati bica abaturage, ati basahura abaturage, basambanya abaturage. Ibi byose ni ibirego agenda atanga yerekeza kuri M23, nyamara amahanga yamaze kuvumbura ukuri ingabo za leta ya Kongo ibyaha byinshi cyane bikorerwa abaturage nibo babikora, kuko nibo bagitinyuka kurasa ndetse no kubombarida ibibombe mu baturage nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa. Ni inkuru zigezweho kandi zivuga neza ko leta y'u Burundi nayo iba yashyigikiye ubu bwicanyi bukorerwa abaturage. Tshisekedi na Neva bazaryozwa ibi ngibi byanga bikunda. Ibisa naho ari ikikango gikomeye cyane Kinshasa na Bujumbura. Ubu tuvugana aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherereye hariya Igitega asanzwe atuye, benshi baremeza neza ko umutima usa n'uwamuvuyemo nyuma y'uko amakuru amaze gutaha i Burundi, ndetse na Kinshasa avuga neza ko hari abasirikare babiri bakomeye by'umwihariko bakoraga mu nzego z'ubutasi, yaba uruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rwa Kongo. Abangaba bakaba bacakiriwe neza hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hariya neza mu mujyi wa Baraka. Aba baguwe gitumo ukuriye ubutasi bwa Kongo, by'umwihariko n'ukuriye ubutasi mu bijyanye na operasiyo ziri gukorwa mwa biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, hakaza n'ukuriye ubutasi mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Aba bose bamaze gucakirwa ari bazima. Uribaza ngo iyo abatasi nk'aba bafashwe habiki n'iki kigiye gukurikiraho? Ntabwo ushobora kurezista mu gihe wafashwe n'umwanzi muhanganye ku rugamba utagishoboye kuba wamutoroka, cyangwa se ngo bagenzi bawe baze kukurasa birangire udatanze amakuru. Bamaze kugeramo ahangaha, icyambere cyo aba bafashwe nta numwe wakomerekejwe, ku buryo habanza kuba process zo kubavura ndetse no kubashyira mu buzima busanzwe kugira ngo bajye basobanura byinshi cyane. Amakuru aravuga neza ko ikijyanye n'inkuru, ibyapangwaga ndetse gukorwa n'ibiri gutegurwa byose n'ibyo bapanze uko bari kubikora, ibijyanye n'urugamba byose byamaze kujya hanze. M23 yamaze kuzana intelligence yayo, niyo iri gukoresha statement zikomeye cyane aba bamaze gucakirwa. Ubu tuvugana rero akura remeza neza ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi imigambi yabo yose yamaze kujya hanze. Ubu tuvugana kugira ngo bakore operasiyo pe gucamo biragoye kugeza igihe bazahindurira uburyo, nubwo nabyo bisa naho biri bubagore bitewe n'impamvu ndi bukubwire. Ubu tuvugana kandi humvikanye igisa naho ari pura bari bafitiye igice cya Minembwe. Ibi byose byamaze kujya hanze, bisa nkaho amahanga agiye kumenya ukuri ku bijyanye n'imikorere ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zisa naho zongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abagabo bivugwa neza ko bari kurira bose, habuze uhoza undi. Ariko kandi Kinshasa na Bujumbura hose hatangiye ikikango kugerageza guhindura systeme zikoreshwa mu by'urugamba, ibisanzwe n'amapassword ndetse n'amakorodona akoreshwa n'abagurutsa drone. Uburyo bwose babonagamo amakuru M23 yamaze kubumenya, bisa naho yamaze kuburoka inzira zose. Bisa nkaho
nk'aho urugamba rugiye kurwanirwa ku ruhande rumwe. Icuraburindi mu gisirikare cya leta ya Kongo, icuraburindi kandi mu gisirikare cya leta y'u Burundi. Bisa nk'aho kohereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi ku butaka bwa Kongo bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi, bisa nk'aho bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku mabanga y'igihugu cy'u Burundi, ubwo bamwe mu batasi bakomeye bamaze bacakiriwe muri uyu mujyi. Mu busanzwe umujyi wa Barakuru kuberamo imirwano, ariko ni igice kimwe. Bisa nk'aho aho bafatiwe uretse operasiyo ikomeye cyane yakozwe, ubundi nta mirwano yari ihari, bari bahari bisanzwe. Ubu rero turavuga izi nkuru mu gihe Kinshasa nabo bari kurwana uko bagerageza gukavaringa amabanga yabo arimo arajya hanze, nubwo byamaze kurangira barimo barisama basandaye. Uribaza ngo ibi byose biregekwa kuri nde? Ubu tuvugana ibisa nk'aho mu 23 yatangiye gupanuwa ndetse yatangiye gukora ibitendo bitandukanye n'ibyo benshi batekerezaga, ibyanatumye izi ntare za Sarambwe benshi bemeza neza ko zatangiye kugaruka mu bice bya Plaine de Ruzizi. Bemwe bakemeza neza ko hari amabanga akomeye cyane mu 23 yamaze gukandagira ndetse yamaze kumenya, aza gutuma iki gisirikare cya leta y'u Burundi kidashobora kongera kurenga umutaru. Ubu tuvugana Wazalendo zamaze guhunga zirukanka amasigamana. Operasiyo ikomeye cyane iherereye ku butaka bwa leta ya Kongo, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi we arembye cyane, ndi bubikubwire yajya nkubwire neza ko n'ingabo ze zitorohewe ku butaka bwa Kongo, zirimo ziracucumwa zikubitwa ndetse bisa nkaho byanaziremereye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yamaze kugaragaza neza ko bamaze kuba nkaho batererana ingabo z'u Burundi. Ndabikubwira cyane, ariko byagize ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisoda cy'u Burundi, ku buryo bivugwa neza ko abarenga 32 bo bahise bahasiga ubuzima igitaraganya. Nanone ndi bukujyane hano neza muri Kivu y'Amajyaruguru, aho nza kukubwira ibintu bikomeye cyane byakomeje kugenda bihavugwa ndetse n'ibiri kuhabera. Ibice bitandukanye byerekeza Rubaya hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane n'amaoperasiyo akakaye cyane. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga nta kinya. Reka twindirane kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku butaka bwa Kongo, ariko kandi mbere yuko nkubwira ibyamaze kuba ku ngabo z'Abarundi, reka nkubwire neza ko inkuru y'incamugongo iri kutugeraho iri guturuka ku butaka bw'u Burundi, ari inkuru iri kugaragaza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye ndetse arwaye cyane, ku buryo benshi batangiye kugira ubwoba. N'amakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yarwaye, ndetse bamwe mu basirikare bakuru barimo baramusura, ariko kandi bakaza gusanga ubuzima bwe butorohewe na gatoya, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo yaze guhita akurwa hariya Igitega, akaza kujyanwa hariya za Bujumbura, akaba ariho ajyanwa kuvurirwa. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko iyi ndwara ishobora kuba ari indwara iremereye cyane yaje kuzengereza uyu mukuru w'igihugu. Abasenga bakomeze kugenda bamusengera, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko shobora no kuba ibihe bidasanzwe, ikintu kidasanzwe kuri ubutaka bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu ararembye ku rwego rwo hejuru, ku buryo bivugwa neza ko abatamwifuriza ineza bo batangiye gusa naho bishima, bavuga neza ko ashobora no kuva ku butegetsi, ndetse aho bivuga neza ko nyine ubuzima bwe batangiye kugenda basa naho bari kubushyira ndetse mu kaga, babutega imitego. Ariko benshi bakomeje kugaragaza neza ko ari indwara isanzwe, ndetse atari ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arwaye ariko akaza kongera gusubira muri etat normale. Gusa igihari ni kimwe, nuko ahitwa ahariho hose hasa naho hari hasanzwe hateranira umukuru w'igihugu, ni ukuvuga neza ko ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Amakuru avuga neza ko hafunzwe kugeza hashizwe n'abarinzi bakomeye cyane. Benshi batekereje neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yatekereje neza ko muri ubu burwayi bwe ashobora kuza kwiruturuva bamaze kumutembagaza ku butegetsi, nk'uko nawe yagiye abivuga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agaragaza kenshi cyane ko hari benshi batifuza ko akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi, ndetse ko bifuza ko bamukura ku butegetsi. Uyu mugabo kandi yabigaragaje inshuro nyinshi cyane. Kuri ubu rero bivugwa neza ko mu burwayi bwe abamushyigikiye bamuba hafi bakomeje kugenda abagerageza gufunga inguni zose zishobora kuza gutuma abatamushyigikiye baza kuba bamukura ku butegetsi hakozwe ikimeze nka kudeta. Ariko benshi bakavuga neza ko uyu
uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi nawe ubwe akomeje kugenda agerageza kwishyiraho pressure. Amakuru avuga neza ko ubundi yanze kujya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde nk'uko bakomeje kugenda babimusaba abakurikiranira hafi ubuzima bwe, ndetse bisa nkaho yanze kujya kwivuza ndetse kugira ngo atazagenda maze abamurwanya bakaza kubona urwaho rwo kuba basigara bateza sambaratika n'ibibazo bikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, dore ko benshi bivugwa neza ko harimo na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi bamugiriye inama yo kuguma ku butaka bw'u Burundi, akaba ariho yifuriza kuko mu gihe yafata umwanzuro wo kujya kwivuriza mu Buhinde nk'uko abakurikiranira hafi ubuzima bwe babimubwiye, bishobora kuza kumuviramo kuba yakubitwa kudeta ariyo imahanga. Ibi rero biraza gukomeza kugenda bigaragazwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu nyine abaganga barimo baracicikana, abita ku buzima bwe bafite akazi gakomeye cyane, mu gihe yababwiye neza ko nta gahunda afite yo kujya kwivuriza hanze y'igihugu, noneho irwota amasimbi kuriyo nko mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko abakurikiranira hafi ubuzima bwe bari bamaze no gusaba appointment mu bitaro bimwe bikomeye cyane hariya i New Delhi nk'uko amakuru abitangaza. Uyu mugabo rero utetse igihugu cy'u Burundi yanze kujya kwivuza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko bivugwa neza ko iyi ndwara atari ubwa mbere mufashe, ashobora kuza koroherwa. Ubwo rero abasenga bamusengere kuko bisa naho bitoroshye na gatoya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kuba ubuzima bwe buri mu kangaratete ndetse bukomeje kuba bwibasirwa n'indwara itunguranye ndetse ikamurembya, ndetse kugeza ubwo bamwe baba batangiye kuvuga amagambo atari meza kuri we. Nanone kandi inkuru itugeraho iraturuka ku butaka bwa Kongo, n'ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi we arwaye arembye, ariko ntibyakwiyeho ko ingabo ze zikomeje nazo gucucumirwa mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana inkuru ziri gucicikana Bujumbura na Gitega, ni inkuru mbi cyane zibabaje, ariko twagira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bikaza kuba akarusho cyane, byagera mu baturage bagakomeza kuvuga neza ko igihugu cyabo yisanze mu ntambara batazi aho yaturutse, batazi uwayitangije, ndetse bagakomeza kwibaza impamvu igisirikare ndetse n'ubuyobozi bwacyo ndetse n'umukuru w'igihugu bafata umwanzuro wo kohereza aba basirikare bakomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo, ndetse aho bivugwa neza ko bagiye gutanga umusada. Iyi ni inkuru ikomeye iteye ubwoba, ishobora kuza kugira impact, ingaruka mbi cyane ku butegetsi bwa perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugaragaza neza ko azagwa inyuma ya best friend we Tshisekedi nk'uko abyivugira, ariko benshi batangiye gukoresha terime zivuga ko akwiye kumugwa inyuma wenyine, ariko uru rubyiruko aba basore n'inkumi ari kohera ku butaka bwa Kongo mu mirwano bakaza kugenda barekurwa, ndetse bakaza kubohorwa bakagira ubwigenge, maze bakaza gukurwa muri iyi ntambara mu by'ukuri bari kurwana idafite igisobanuro ku gihugu cyabo. Ni ibintu bikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi we yavugaga neza ko ataturana na mama 23, ndetse ko uyu mujyi wa Uvira atifuza kubona mwizinye shyamba, nyamara bamwibutsa neza ko ubu ari ubutaka bwabo. Izi ngabo za mama 23 zitigeze zigaragaza intention n'imwe yo kwambuka umupaka mu gihe bari bafitiye umujyi, bakibaza impamvu yari yose ishobora gutuma yafata uyu mwanzuro wo kohera izi ngabo, nyamara n'ubundi zitari kugira igikomeye zitanga kuko kondisiyo ziri kurwaniramo, ndetse bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru rero ababaje ndetse yaje guca imigongo ya benshi, by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi, dore ko abo mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bisa naho ntacyo byari bibabwiye na gitoya. Amakuru aremeza neza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, nibura ibirometero bitanarenze 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, aho igisirikare cya mama 23 cyarwanye inkundura kirwana umuhenerezo n'ingabo z'u Burundi. Abasirikare ba 23 bivugwa neza ko hari abakomeretse ndetse 2 bapfuye, ariko umubare w'abasirikare b'Urundi bapfuye bararenga 52 niyo mirambo yagaragaye. Abafashwe ari bazima bivugwa neza ko bashobora kuba ari 4, ariko igitunguranye hagaragayemo n'umwe mu bagore ndetse cyangwa se umukobwa nk'uko byagaragaye nawe wafatiwe muri aba. Ibi rero biraza gusobanura iki? Urugamba rwakomeye cyane, imbohe
z'intambara ziri kongera gufatwa, ariko se kuki leta y'u Burundi ikomeje nayo gukora ibi ngibi mu gihe benshi bavuga neza ko bitakabaye ari uko biri kugenda? Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri kirimo kiragaragaza imbaraga izo arizo zose muri uru rugamba kugira ngo babe barutsinda, ariko bikarushaho kugenda bigorana. Igisirikare cy'u Burundi kandi gikomeje kugerageza guhabwa ibishoboka byose kuri iyi nshuro, noneho ngo kibe cyakitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko bo bari gufatikanya yaribo igisirikare cya leta ya Kongo baragishinja ko kidakomeje kubaseriye muri uru rugamba. Ikigaragara cyo nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gutererana ingabo z'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye gusa naho gikubitirwa muri ibi bice ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo gitereranye izi ngabo z'u Burundi ndetse bikaza kurangira arizo zihasize ubuzima nyamwinshi. Abasirikare bafashwe, amakuru avuga neza ko baje kuvuga byinshi cyane, ariko bavuze na kari murori mu gahinda kenshi ndetse amarira azenga mu maso. Aba basirikare babwiye